Uba Charles Marngar, MLA Kamauti, Hakajingdan lang Dr. Silingdo, MLA Kumsning, UE Baranwal, DC Goriboy, but Kiweki Opsa Ringkan, Kabrup Hanglang Tourism Promotion Society, Menta Kasingi Lalet Jurim, Yakawa Omiam Hadin ke Jinglet Play Padba, Yakatamasa Amur Falcon, Ban Penkaladur, Yakatekawa Kamtam, Kadanru, Kajingang Nord, Ban Pelong Kum ke Fish Sanctuaries. Habakran Shigila Patai Kubor, Hadin ke Jinjurim, Nakalyang Upa Charles Marngar, Ulong Kum UMLA, Udan ke Jingang Nord, Ban Penkaladur, Yakateka Tan, Hapo, Jingalam, Ukonrad Sangma, Kumu Menteri Rangba, Bat Shashiliang Katekawa, Kadan Kashnong Bersien, Bat Shashiliang Pat Kadan Kashnong, Maurathun, Bat Kajing Itanan, Kabakring, Hakateka Jaka, Kalong Kajing Ku Jangkawa, Kajing He Katway, Bat Ladayo Panbo Tangda Kiling Red, Ru, Kalong Kaway ni Kijaka Jangakai Perteka Itanan, Bat Kajing Pelong, Yakateka Tamasa Amur Falcon, Kadegatahi Kajing Tmu, Bat Kam Day Tang Kajing Le Kamen. Ulong ru bakatong ba kamat hi kalong ban kenti ka kam junga kai perthai ban nakalyang DC ka ri bhai ru ula shim khya ga te ka kam bat shen kin sa pan kre ka DPR bat kiwe ki jingnon kam na ka benta panwan ra ka tourism spot na ka benta ka jingman toy jangki pat pa ka te ka than shushu na lor ka te ka wa ka dan ru ka jaka pet kai na ka shnong maurathon kabala banyo I ya ka them turso Neturso Valley, ki Danru, ki Krem Limbit, ki Mauk Sing, ki Kshat, bat ki ki Jaka, ba Itanan, bat Lingba, ka Jingantiu, ya ki Kam Jonga Kai Perthai, ka Long ka Jingmantoy ka Bakrao, ban Kintiu Ru, ya ka Yo ka Kot ki Padpa ka Tekathan. Gas Jongi Dr. Bom, Kumjuru Bau DC, Te Ngilawan Pek, ya gani kawa, ringkat bat ki Nongkit Kam Jongka Brup Hanglang, Tourism Promoting Society hakaba ngidon gajing temu ban penlong ya kan dikawa kum ka fish sanctuary tiga wa ka ba itanat pi ijal gajong ki khamat sesiliang kedon gasnong bersik sesiliang kedon gasnong maurthot but hakani kawa pi gajing khut jong ni kawa nangta ka ba nangta ngi iba gajing he jong ni ka thoi hangni kebala dang iyo ban bu tang de kini ki ling ke baret ro mah kelalong kawai ke jaka jengok kai ke ba itanan te ke jing pelong ye ke festival kata ke de jing temu kamut dang ke jing lek kemen kumala keren meneh te ke jing pelong ye ke festival ke de ke promotion ya ke tourism dan ye ban promote ya ke tourism sport te hang ni mentang idon bat ni sukemen ban kalian jong DC ro lasim kia ne ke kam bat ye ke kam hi ngin kalau ikat bala ingin persang ban ya syakmat ban penkre igi DPR ba kiwe jeng don kam nak benta ban wara ke tourism spot nak benta ke jing mentoi jong ki pai ba no sonong jong dong ke than ke jong hi bar koi te ki ngi don ki jaka ki bebon ko molong mane ketiga hajarong ni maurthut ke don ke viewpoint ke internet ni ke tem tersola ne ke terso Bali but hang ni ke sonong maurthut hi ke don ke krem lembit ke don ke ksai bat kidon ki mauksing bat kumta ter ki jaka ke internet hadu kata dia ke jing pelong ini ke festival ngai skam bakan ra sisa ya ke jing mentoi na ke benta ki pai ba nong snong ya selesai la sisngi dangi la don le se moh ban pelong tourism spot ikani ki pai ba ki layo ban bu ki dukan ki layo ki yo kam yo jam hang ni ban yarap ban tre hang ni kalong ke jing mentoi nam ta ki pai ba nong snong te ni ke de jing temu na kaliang jonga ko mu MLA jong ni ke than ban gentiu ya ke kam jongok kai perthai ke sen ke ban kong ke bangi persang ke bang ngimpat judon menor hapo ke konsumsi ke jongi dengan ngai skam ba kumba chief minister jongi ngilade ban yekren ke por bat hapo house assembly rong la kren ke por dina galiang ke jong chief minister I sim ban ya syakmat ikni ke kam te ngadon ke jingkan ban baskam I believe in the leadership of our chief minister Shri Conrad Sangma. He'll do something regarding the fish fishery, regarding the tourist spot. We have so many beautiful places in my constituency. I believe under the leadership of Conrad Sangma, we can promote the tourism in this area. Ngadon ke jingat ke baskamba, laka leadership ke jingalam jong Conrad Sangma ringkat tourism minister ngilak ban lai ye ke ne gadong kathan ke jongi.